de no wana me chese Ghana de ne de unse ye ma na aboro ye omode obi anya tu anamo no unse be ma we betima aboa me a obi a mewuram bi anti ko ba ne sa de atete ne yi fon so ahwehwe ne ko atete de oboa eno na onya ko ho no heda bedroom aso ada wa betepuno na chi bedroom kakra na ekuro su ntem na so tale wo denden de adan wa so wo tie se de nkomo ne ko wo pie no wa baba be ko but ye kan say wo ye kuro mu hade a yenya ware a mema mompa na ta for mo yire no machi and which of course ye beka a gospel truth na sa na nyame bo mema enemene na mahoje wo na mehunu enwan for omo ye ma unim so omo de mema mako 18 na 18 e ma for na dikan na mema 18 ne san omo de ohia to de opagya ne na so mu pagya so omo nyina nim se we pe enso se la omo nyina so for so ape ne obenya no wanya ndi adwaman no for instance ne de gamema no naturally abodie mu no e kan ho eno na ya nua ma no mpese obeti ase no matter what ye nyahunu sa aponche kura hye skirt a wo ye dan ya ye interest ye dai e wo kakra se ye go ha de kura hye skirt ni ma e hye aponche sa na nyame aye mema edietimi hunu ni sa anke ye ma ne nkunto kwa bebiri adametra ha kan sa asem ye se ukohia be ma bi no wo asomdue ne so aheda am wo hunu sa de na susu gege ne ho no wo pe wonimiye se nya ho kire na aka no ahye a e bi ana eja suro eni ahobupuo bi ne anidie bi ne wo eno kura nchese wonye bi waye bi ne ode asie o kan ye nua ma no ma wo kuro ma mpeso mbeti ase obegino agege ho a na mikunu na nade ena na agyen de onte sa oni onu ukunu ne nyepe da obehunu obodam se nkomu nyina agekire omo ho wura hu se ye mema nyina ye wine sa de nyina ye te a asem so o man nkomu wura ho because ma wale to ana unhunu bi da ada se misuro ni awote tu mi ye ni yie bitimi de tete ena wumpie so enjeza me ye gentle osofo kona sa ye pepapa uwa wale wo baba ku 60 years why na so odi sa anokra no ofa bible be ya na ofa shima bo be na so ko kan go fie be bu ndi no utra ba bi sia no atwatoro ba mbe za me bua me ofa ase no mom kyekire o mo wure eto wo se mema na monye o mo na die he wo se bible kura ne sa die ye die ehunu sketa ye pe o obi anjiri he ni on kan bebrebe nsika ni ne ho oni ano enso e beto ne num fofofo a wo bebo ayese man ye ogina he o mu hu na ye hunu dindi ye ni sika sam no wo checking dia o enje so abeda ne mpaso no aworo be gafa me wo ye ndi go obi anye edi wo fa asefo no tie se wo de ne ho ba wo fa asefo no tie no mo be fa o ware asa ne ma no o ma nu mu awade nti se wo check ya sa akura bi ko fie se medi mi kuna dia ada ya wo fa mati a papa fo ntampene so ma me fo support anokwasem bozo ma se no yes ana de no yes betra ba bi dwuno papa se soleko sa akwa awade obo akọ homa wose ane ohe ne makama wose ane otua ne base wose ane kwa awade na se we yemfa nya awade unu algode papa ne kansa ma me na nchene da no agba eye no mama no ya no mama ni droba so wachira wose ko na kokko tena wa na okay na ye bre no komedi ya de na bre na amoaye aye betimi ato aso tena ene asem chichiriche da pronso na no de pa omna samwa no ambassador no men ya yan che tifo ni afo na asem na da beto na no de betimi ato aso tena no na asem na no de ntino ya munim kwaku como we prendiu ja na mana de abane no e ha dwen wo e ha dwen batani nipa bi enya atwom onim se tete no de ma awadesem na tete 40 mi ware mienu ne miensa no na ehuro nim na ehuro na enim nte na obehu obi o se mi kuna kwotwempra oba ne ba mateta hwie ase de gune so obete ba ma bi se ne yere woni ba ma bi di akro wata na twitwa no atwitwa oba ne nyina tete na ni wo sa na no so sa boni ba wi ase ache tuti mi nkase ne ni oba na no so oko South Africa ze de na menwa yi kan ya
obi nya HIV a o de hoho no se wonya HIV ne wura nwo dabi onya malaria de a na osuro ayo mo culture uko country bia omunyi o mamoto Côte d'Ivoire sanete etie ne culture na wo ha no ye ne yamfa sa antete yan imponya hanko ifi abrochire nyina no omo ye ne nan ayo mo mpa ne nan e ma ne mema ne nyina ye mpe emom ye tete no na omo se na ebagimbe na nim ne na omo nim de ne ni wo but na omo nim line no because tete ne nananom so ba wari bia kan ho a wo shada betena ne yire pani ne nchen e no de asem ato nanim akosua ma hu se wo nkwam na ukwafuo ma wo bre eti na me pesa me mo obi be support o na emo wo ba gi sai aye frɛ no tieni o na waka ama bo aseto ayedai aye adwuma to obi o se magi ukosua ebi a magi ontoma so oti asase kwa no atwa ne yantam wo so no ma mo nkwam mo fa na ayedai me de support ne obi twempra na be ma na ka kire ne mpra ne se onya ne yire ne kwa na won didi natam ana de ni breba obi twempra baby ana yire wo no oho na opese ne yire no ne girlfriend ne kofa na oba no nso ko no oni adwen nti onim se wanya oho na wo ko seche ne to abo akutia kwaku nei kura no wanhwe kura no ana yire kura no nemu asem kwa no ko ka kire ne onini hu ne mpra no wo de o yade o mpomampa enkro na abanso no sebu o ma wanam yen ye nyina ye wodam a o ma ya nam ye bi ya so bi ahwe adura che waka wasem oh muntie mfi a wode ye need me dabi o ha me ne kwenti na me yele me no maduo no na e ko no because me ka no kre hwe kwaku enei na no ma bia ba first na e ka se banche da ho ebo enne ma me fo na wo nyina ahua style because one hwe ankra na de ko dide wo mu nyina ne se tete no na ye nananom no mu nim the way ya ye sine e matna it obet ma ware miensa enan no mu nyina tifie ba ko no mu didi bom ntokwa bi ansi opata wo ama wakoma to yem enne be ma ko fam pra na wo sa to ne yire pani ne ho kire ketwa no obi kura koya akola bi laaya o de ne yire na eko ja bra na bajo ne yire o mi wo yire emanu me hu oba ne pa de senyem papa me de hye me kwa na we de me so ne me ba ni kwasi asem sa iti de bia no na koye ntokwa mo ne me class wo na ye me class hwe na no ne me kwa wo je wo kan ye na mi sika ma wo ya de wo mpa mo wa enne ya ade we binto me beka se ne ma no onu omu ko de mo to ma mo fan to ma se o wo mu do them ready to fight and so ma se show mo te se do mo ko ntokwa no to ma no hwe wo be se no mo bi wo do them one wa se ne ho na je se azuma gloves sata e ma me no so na ja mo tam short ase o kwa no mo tam but na nti ase wo ho etenei wo be ko fie bi na krafo mi no ma to nse didi ketwa no ebu panimu no kutansu ana ketwa na kwa akwaje eye be man experience onya ye ntira enna ye ne memmen ye fa wo ba ka ye ge ye yire no ho a ye pese ye gas no ma sisu no mo bo mini chenda wo mo no ma hye mo na mo nsa no ya na ye pese de ye de kotwa ye yire pani na nim ti de bia na ye ntokwa sade mfa we man va jo nyame admocha. Okay, etiefo ni ahwefo topic we no nyame adoma wo kyena ye besa de ato ya apronso sanse ebi wo mpa na ene asem kyekyerechi a eda kyiri no ano den papa kwa ku topic we ano den na wo me kaka krebi no wona mmeka so I don't know. What do you mean? I'm my chasso. I drew had the ambassador on 100 years. We have your book. Okay, as a man make a being say, man, almost the tomato, almost do them on the Thomas. The Shabag. Oh, be a fair, and then I can be a fair. Be a fair. Ebi afa na sama ye kan mu pa mo fashion up no kosu amra so obi hia bi da ya na ode mo bi hia bi da e nwan mo to reception mu ti asemi mu ngobu so do acho ko ka wasem
Okay, yanko homano so by Simon enumpe yanko homano so bedin benwanwa na dia bay pa na ekofa ba se wo ba bema ebefa ni kunachi nyame adomo chena ibebiem kase pa efiri se ama awudie ekoso ewo awadim ewo ya fiefie ene ekrum 0554931931 0551 931 0548 931 and 0548 4528 0355 4528 eno ene ma ye de edi dwuma enso ewa ha eno ti odofo frɛ o kyerɛ wa adwen kaka o kyena nyame ya adoma ibebiem a very broad topic ama wudie enso ekoso ewo Ghana. Hello Kevin ye Pachai. Kevin yentio. Pacho. Ana Asem Mpe Nipa semetimaka kakra bia fa. Ya na panifo asem ampa. Pacho entimaka kakra bia fa. Ye tie o papa. Okay. Ana Asem mi. Dia metimi aka fa ho ne se. Oba sa wo are be ma. E wo se obra ho ase. E ma be ma no. Nani one of the form them in this secret call about them. And to win a qua, above one my essence, often you couldn't change. When you qua, no, the aqua of the aqua one tea. Them on the best, didn't say, oh, Ebia. Who funny? Oh, and now, yes, I didn't. And that's it. Now, Kevin, when what will be that? Okay. What did you say? What did you say, Ankasa? 9 years. They say, oh, you show what the moon. I do. A drew baby. I was aquada whom Sakura when the penny food did Kevin, then me aqua day. I answer more. Hello. Hello, Putin again. Hello. Hello, Putin again. What really? Hello. 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 Good evening. My Joso Katachi baby afre udi. Now eh. Me ho de me passa akwaban no. Yo, the ma ware empe basari nyane se. Baba bi wo mana opa ne pa. Enti se ko basa na se oba na kwatwim na obema na chi a na ni braba. Enti ko basa de hawe bi baba nti bema de e se bi ko se boko. Bema de simfo de getimi twi empra wa oba na chi. Iti wa de pebia. Okay. Hello. What is happening? Hello. Hello, Foley. Majo. Hello. Yeah, hello. Azuka beshade mamwa. Hello. Technician for me phone lines no fama me na entimi entum papa numere no enam se ko fasa answer number. Hello. What a good evening. My Joe so baby afrefre udi. I made any Francis because a free man so compensate. Nietio Francis. I made and come away woko. One thing is there, is serious now. Bema to do ma, yani Hussein, bad here. In the bed. Beman Husani mana, yana intimation also. If there, Bema or to do, yana not dancing or papa. They will want to get to every say pet. Then say, Uncle Dio, and a Masani mano. A bury as a pa, Medase. Okay. Hello.
Hello. Hello. Good evening. Hello, what you can? Oh. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Wow. Hello. Good evening. Hello. 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 Media Richard, Mr. Man Council. Oh. What is happening? There, Nancy. 0551-931-931 0548-931-931 0355-40-4528 na yenko enhomane so na yenko di enkomo. Hello. Oh, me homa no di mani si prefer. Ayasem papa. Ayasem. Hello. Baby, I'm free with me. Hello. Hello, good evening. My Joso. Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa so na ujine. Asem Mpe Nipa. Topic ina mpesa me kan bi. Yeti opa. Ma na mo fa omu kunu no machi no. Nyema bi wo ha na de open be ma ni timu nyema no. Saa so na be ma no permanent no nyema be ma no. Eno ntina ya ma ne basa no. Efi se obu wo ha se de ono kwa abontia na ni etimu si di na ni no. Na saa no ba fi a na yesu timu di na ni. Ntina ma ne basa no. Okay. Hello. Oh. Hello. My Joseph Peters of Moonlight, Yanko Yanim. We put the other day. Papa, yeah, but who you for just you come and in. Alright. Said, your money back here. Obama them among you looking at the Bema who take go and Obano. Not at the only about the war. Not to let. Yes, I knew money be one. I can not even if I'm going to go about it. I permanently. And you can to minimum. No, okay. Hello. It was yeah. Also, Pizarro near me don't kick up. Matthew Canada, Yanko Yanim. Information no apam fina na adwuma so amoya masompa TV afo na atiefo ina twede ampo yankopɔ onhyira mo sa kwan so amen na ofoso ene afoso de ato asem kase na ofoso nipa bia se de yeka no nipa bia twe ne na mo ofoso enuanom emma de duru ba bia sabi mpedi asa wo mu de nde ya na chen be ma de sanse ofoso anse enkase de nyame ye no se be ma na nkefie no ekwan bi so ka be ma twa no ho okwan bi so anka ya na hyedan haadwi bebiri de nso so o mo afam de enya de wo sisa na no falumba eka asem bi tun nipa bi no ma na se ma bi adwen si ba bi se wo se be ma bia no ya bia tweri ampo nyankopon bo ye ba asase so no be ma bia pesa de no so betwa no na emom no dibia bia ya ne kuta wunti no ti wo se be pa ti we won pese na emom no bia onso won kwan bi so onso fa so enti se dru ba bia senka enua no ma bi no mu di show mu tirim se saa de we ya bia ni kunu ye no sempo de ni die be ma no be ya fie wo fie se fata se wo ye na wo ye saa de ni mu a dru ba bia nka se nkomu manage nanso ya na ya de nti
do baby a jaw said is guy na ya said the best afaso afie ya beto ne mama ne ma wie pay also no okay hello yeah program kina me friend Panipa baby afrefre udin okay me free Kofodua shishen Kofodua shishen yentie o okay yeah bia me kasa aware hune nkanchene mbai se sisi enibre ena pep enibre ena pep oba maka waware ya maka hu ya se be ma we dey o chempra wo yiri echi but aware no bi o first na me ware ifu bi o chempra wo nu echi ana no yiri echi a na me obey ade ye bi be fi na sa ko chempra ye but ne be ware bi ni na nse no wan chempra wo yiri echi wan fi obe winte ni me bi o kra na impemu kra no tama o kondo no o ma won ye isi onu atena kopem tamo no kondo no asa na be ma wa kono ekinu e ma idum de no man chempra wo wan for bank no wan here na wa bravo kwa be hwe unta na ya ye fu ma juma so no tite ware mi ma asa na wo fu ma juma bitini akoso no okay hello good evening majo so ebruma me Pastor, good evening. Majo so. Mpacho, your friend is you say your friend is about your friend say mba. That may be about we didn't your friend say we didn't know with them. But we didn't need the agro. No, I say come your friend say your friend say oh a jamo say there no beti 20 saba am away. You didn't do command you didn't bother with them. But that's fair na. Mbama to bi ni ma agro dio. Obi ni ma agro die. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Ikazafu aseto kwa FM Palasifo. O kasafri he. Aseto kwa FM Palasifo. Yenti o katachi. Dia ana awalibu e ba se. Edu obayo du ha ni sibanye ni me maro de na sibanye o nene o fa bonte ma ba no me yere ufi de entuma abu to se yi de ta ne kem no me ma pa bonte na ko hudi e fa me ko ni kona se ame abonte ni no me bo ame na ko si o ba ma ri bo ha o jo ku wale o mu ba si ya ma ro ma be bo si no the media camera no okay na chese we na ya husiesi o hello baby afrefre udin mame good evening majo so eburu obapa because free pokwasi yenti o but na many dey on my word of chempra so bu oba chempra oh hello baby afrefre udin last caller mane so o kasafri he o kasafri he kasafri sefi yenti o emema no omo na ema ene o dampa se mba so bi mame twe ho free television na radio set no ni komo yeti o so ye ka tete no awale no ye papa ma omo wale bebre no odo inti afie na mo de wale bebre no o fa ne yire no e cha obi poa o fa no ntano engusha ne yire tene ne poa anokwase nso so wani mu pe no de ne mpane ba awuko ka de eni kwa so ka e bia kyerɛw eno na ema ene kwatwe no adoso no that's ne wo ho na so ne adoso ene wa ye kura woni ne mpan na be tu abo mama na wahia bi pen okay me share share bi pen ma hunu bi so ni ne mo ko ta ti yere mu pen no okay hello last caller yen konko enim hello good evening majo so katachi emientie o
Chama, me chopa, me feel pa. Bishop, me feel program pa. But to me, no me say, I say we a man out for Baby Bra. I say the man open up for you no star bicho. So where you are coming say we don't know pa. Na say respect na wo for me to me so be say. It's as I dream me it say won go kwa na say so me message and me who say no be boa. Me da se fa. Okay, ya for friend nyina nsi o me otetetu ba for na mapomment abamu me nam soro me sai enam fom we ne sompa Asem Mpe Nipa no medical ka cho say asanteman agiatum eno tie akwa yanim ten asisi se mapomment me ho ase eno na de beda sompa Asem Mpe Nipa ni apa de pomasi bire ni de ama tia na medical ka kire adwumaku bia da wuruma ena sompa Asem Mpe Nipa no anwumere no nso kopem ne non kroso no enya bi ede bese wo orofo okoto so krama bosi pataso anyo no wanafu yo da biewu aboa tatia betwa so na mabaso adwumaku bi ada wuruma na sompa Asem Mpe Nipa anwumere yetumi ede bi ebese mo ye ko computer so dwedi mra sisia sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So we per expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo e de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wachia wo pa wotina sia na se wachia woto no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina sia se de wo si chia no ama ye o mu se because omo ye o mo to no wo mo koye ba ye kan tire o mu se wontimi ntina se for 1 month this o gina ho wonnim na obi bu se na chichen ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tina sia woto no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko enti se wo ba ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na o mu se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no kan hu bia na enti no bomodian se wotu asentiri na amoachia amoada na yarefo ama sese ye didi ato so se wakoye wotu ntina ayesa na nso ye wotu ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension mese bra clinic ne nhyawo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo say wo free Achimota Mall and a wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ena no achi sunyane Regional Hospital First Gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu ena omo wo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takrade Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena oboase for 21st clinic it was 0540 311 050 311 21st clinic still one more a sciatica expert. Okay. Hey. Nigri was in row where you Adona Kafacha powers and Asem Mpe was antimemo jumedi we so and then I watch a pepe. And na ye mame bi ede bedan ye isan se so Asem Mpe Nipa no do onim to na duru ba bi ede ni na twere no ano na do onim to so ede ni na twere ponso eno ti so Asem Mpe Nipa no enye small team adika ka cho se wonte ho ase wasem bia wa ba da so Asem Mpe Nipa ti
ene no ye nkɔ ne aba Anthony Yabua wo fie ha na sika Bible no kwafo be kasa ne na me pese me mu obi hu se hwan na ye kromfo wi ase de wakwa ateta akofo obi ade no no ne yefre ne kromfo ene meche kromfo wa fidie wi so ye che wa udin no wabɔ kro no yefro kromfo eno tia ma me ne de asem beda ye no wase ne mpra firi nka befa ne sika ne yesi da bi yan hwehwe mu yie eno tima hunim no fo so Aboagye me se da bi enipa mienu wodam wa yempaya de ba akoso yebusa ne ba ne din o kan age kire ye ma me se ne ba no nka ho mesementi ase ene papa no ofia ha akoda no ama me ne ba no so egofia ha ma me no ode asem bedan ye no so wo ha ene wo yo besi wansan si yebehu do wi abere wankuruma sika na ya den ne hye bagim ebi ko hye entomam ni nyina nkyire mu betumi apie Bible no kwafo be ka no kore na me wo gidie kase ase de beche no onte ase ye ne nananom so be kasa eye kasa bi e wo wi ase o se kromfo wu ni nsa no eyampa ko wi ade kagitia ne echewa nye de bo gubo otri so a me na mo makotu obi botom debe ye ma me ni wo fi ha oba pa me mo akwaba ma me ye fra wo sei Esther Bible mu Esther aju Esther free na baye so full line ma me amanfo ate wanse no dada se ye ne no obi betie bia wanhwe no obesi akire onhu ne kon no ahuniti asem abede beda Sompa Asem Mpe Nipa na awotwe no bono tofa ma yisisi ya ajampa chome dasi ma kasa ne monya den pa chome dasi eja pa chone na awotwe pepe me baade ma Asem beda kasa ebeboa pa cho be ma wo fi ase na akonto kwa awokasa pa cho be ma me ne wo ho no ye frɛ no sei pa cho de Tony woni papa yi oti hoi pa cho no okay yenti o pa cho na plot to be wo efie no edan na chi ho no na me yese meton na efie no nyuma bebre wo ho no na me de sika na aye edan no ti me bo na manie ti me bo na manie no eno achi me nyi obi ma obetoy ti obetoy na me start adwuma no ti me start adwuma no kakra no na sika no be ka 700 ti e ka 700 no na carpenter for no mo ye na satam na ye wonsu tobrim ti no mo ye adwuma ndi tam o mo di wie ye no na time against by me for so kokrum no se me diska no kwa akoto ti me do on mo na girl no ogina bang na no no o ye security no ka je mi say o mo apon wa ma menrem kura no si o mo apon na ndem me dane me ti me dane me ho apela me yi me phone ana me frɛ be ma no na me ka je mi say Tony e diska no beto bangio na me bae no o mo apon ana o se ene e fa kofie o kwa fato wardrobe ti me so me bae apena me diska no bag ma eti ba me ko ya bangi ho no na eye no kura so o mapon ampa me pa try eye me nwanwo na ka bangi kura de ye disika beto ho a security kura so ye adwuma okro timi gisi ho na sika no protection ba ho eye me nwanwa na ye bangi bai Eco Bank. Yenti o. Me pacho nti me bona mane na ono ka je me se me fa nko hye me fa nko to me wardrobe nti me so me ba afia na me so me yesa na me tutu. Ti me tutu mu no ma adwen ma fa ma adwen nko ho no biu. Na that weekend na be ma no so bae. Nti obae no na ye na ye wodem na me na nso afiri. Ti na ye bedi na wotweda. Nti na course of beba efiri ekuo mu ba. Ti na me nuanom ofrefre me wen na me si wo meba ti ho apena Tony ka tell me say course no doors nti me nko ana me de mi gya ne ho na me ba no so wo ho na but nye me ni nyina ne wo edan ba ko ana me de mi gya ho mo na me kra na me ko na no so aka tell me say o ba na onyanko ti me wo ye ku mu ho no mo na ofre me na o ka tell me say Esther me ko na me say o ko se den na o say ya friend you no bi si adwuma bi ana me se na nya na osu nya nko ye na adan na wo ko ana osu bi si adwuma bi nti bi ko hwe adwuma na mani pakro ti na me se me ko ti ho na man ka hwe na me de me ka ti phone
nti me ba fie nwumre no ti me baaye no manko wardrobe nim ti ade achi Monday no ana me ye preparation say me de sika ne kwa akoto na me hia bibia na makoyi na me de ye edan no ti me ko bie bag ni dem ba sika ne de enim ti me ye mo hye me prekope ti wa pe na me frɛ me ba no na me se kobi me de sika na me de call bank no a me sa de baaye no me de to wardrobe no me hu na o se wo hu ma na me se ya me hu ti me hwehwe ho no mu nyina me hu ti e ba sa no ana me diri meka ana me ko dwom na sofo bi ba ho eya obi preach ni ade na me ko je ne number wo edwom ma ne ho o pankro no ha no na me ba ne ho ti me ba ne ho na me be ka kire ti me ka kire no ka kire me say ene esika no se be ma no kra na afa enye hwe mi nyama ne mfa na se odi 2 coin kra mpo a enye hwe nti me wufuye ana me dem ko nti me ko na me sa ko ho bio me sa ko obi no se me dem mfra be ma ne man ti me fra be ma ne man no na ye nyina e ko ho ti e ko ho no sika no wodam ho ne yenhwehwe ene ye ba afi nti ye ba afi na me sa bie wardrobe na me start se me tu ntoma no egu ho de mu ya ne se sika no atofo nti e ho apɛ na chese se sika di ni bag ba se akɔhye ba bi foforo me pa twa akɔhye ntoma na sika ni na ye sei pacho 700 ena say ayira na hu sei me pacho ye hu 300 million na 400 ni pakro na yi 400 ana me ba no price kan to first kan no kan no sima sika no se me nu nyina ne kan yo ansa na wo bank na 7 ne ba ne se na aka 300 na me simi de me nim enti e ba sa no me bufu ye pa ye basa ana Tony Kasa ansi ye hu sika nti okọ ana me so ntimi nkọ sika nya ni nyina ni nti ntimi nkọ se ya hwe sika no so on de okọ kwa akoye na dwum ana okọ ti okọ no achi no ma hwehwe de ananti TV stations bebre me kwa omo nka hwe nkyere omo de mefro omo mfrem nti mi sister bi ana ka che me se me mra ha no I last stop we no Sompa Asem Mpe Nipa Ghana ni asantima giatum I last Tony Yabu wa oni na nesika no and the Bible no kwafo be kasa the America ga Jose ye be chikrofo ko tete kwafo bi ade udin no o send no na be obi din be sesane ti so dia ba Asem Mpe Nipa so hwehwe osika o hwehwe afiri ho aho e pacho Tony ho oba no nka ho eni uba ne ho skani ni uba ne ho e wo Tony ho e pacho de enti a wantwe ama mamba osu onya nkoya me bai no woni ho no entina enti e wo ne ho eno so ye wa dwenkyere okay Tony wa ha obeyi na no ewia maame ne ba no wa sanity no enso wa orofo ye nko 21st keneka no siatica expert for omahweye ena yeduri orofo sa siatica no ntim yade yeye papa so sisi afasire mu na akokum na kosi unase sa siatica no orofo so the first keneka ba ye no wo mo na o maka dem dampa so no orofo siatica na acho mo daf dem o enne yade bibidura kan wo mo 21st kenek amomu nyina tumi eku omunwuma so orofo yade bibre bia de free trimia no kosi unase no ye fa medan 21st kenek obetu ase na wo de ama kama emfidi a wo no enya asem keto akora orofo nanu ya na free Europe ba yo ebesre ko South Africa ya tu ya de ase papa orofo 21st kenek no laboratory ne scan ni mfidi ahodo pi na 15 branches ya wate agu o my Ghana mu no mfidi wo ho no enya asem keto akora orofo na wo ba santemantem ha pa dia kropom kumase ha no ehwa wo basisi adabraka ha aha ena behu 21st kenek one Sompa TV Sompa FM no ena wo abrosa krumo do fe kotu ya de wase ama me ne wan say ya de nipa benya so na ya de kro ya 21st kenek se bra obetu ya de na se no de amawo obo ase cancer quarters call junction okon kran ya do me market behu no ewo ho sunwane kranza attachment 21st kenek ko se nyimini
0540311311 0540311311 and 0249311311 0249311311 or for koko ya de bonne ye betu ase na anwumre na atu afiri so na ho ato se wa anya so brache na otie eduru amebeton na pa akira kwa kotobia orofo ebebo yi papa orofo 3 ba center du papa bi odi abadwa so omanfo akira gusuo na etu koko ase na edu omo kama wo mo koko a ha wo mo no ase etu no orofo 3A coco capsules coco master no eno odi abadwa so a edi amanfo akagiremu orofo yenko ne nkoto 3A coco capsules ni boate orofo coco no yade bonia ha amanfo di amanfo nya na coco no uja na moja firimu eba duru ba bia wani so ayo wisi duru ba bi so otumu se uyam atimpa coco uja de honam ye ohene yentu coco na se 3A coco capsules coco master obi a won master coco ni master pa 3A coco capsules yenkotobi over the counter for betumi akwa kotobi no aton on teso mfaso tietia yekokolina ke badani heba misi heba apidan 3A coco capsules coco master no and yekwa kotobi ne de adwuma 0546107107 0546107107 tabita was a clinic was a free screening no adia efo adia ye kama pa no free screening omanfo kopa diabetes ni prostate na infections na orofo yakwa tabita clinic bebo ye papa na se yekọ na free screening ko ade a orofo atasoma show Pentecost asore no ne market no ene di enhwani mu na free screening no do ba fa nyoma pii mu sika ketewa bi na betwe abra wo ma waduru Tabita clinic se men kanchiro na otu yade na asema wa ba magana fo na oba ekumase fo so omo yade no watu ase ama omo papa 0202 347 647 0202 Tabita clinic free screening na yeko yakwantu seminar express group akwantu sem akwantu seminar express group yeko suade yeko wala tuasa ewo broni krom de orofo akwanto nyina no yefa akoda express group obebo yi papa na se oji omoma no na afre wo mo bekirem ama akwanto kura no okon atumi ado na me no mo edi nkomo na producer se wo mo kuro bi wo se brother Abenia ana Armenia hona producer so wo kro no se udi 6 months akrata bia de bema kwanta bisa so be ko express group nko a ene betumi aboaza was akwa no so 0552 822 7787 0552 822 7787 express group ne man no frɛ wo mo ensuo no toto e mane ntongu wate na no makuafo a o mada woro mo ye bibidie no bibi na mo di menye yenya bibidie o na sa kuani bi betumi asere na se ne botom ayema na nyoma na ebeso doso no watumi atena biribira OCP fertilizer no na edi akaginamu na medical ka cho se okọ agro chemical wa oso pe OCP fertilizer extension officers no ho de wode kwa ye no dwumadi a wode kwa die no ka kire wo mo be kire wo se de OCP fertilizer no obetumi di asoso no bayase se de betumi asodoso na so atumi atena biribira ebebo papa tietia eno tinamo akuafo afrasa omo sika ba mbutom no OCP fertilizer ne bo wo pa 0345909437 0345909437 OCP fertilizer Codis Healthcare Limited wono na dia fidie nwanwaso bia badwa so a Codi free and Codi free plus wo dia ba ene sugar no ne de check here orofo sugar no di amanfo nya se sugar ni nya ba na pressure na unity wan hwe ye ekoyi low pressure wan hwe yes no nyade o no okọ orofo ebetwatia Codi free plus fidie ka nwanwaso a de abadwa so a eboa na atu yade no ase e de ma orofo ebehu behia kura se wa obenya wo die o na oso odi atu fie odi atu dem na nia no pabia no odi check sugar level no hu aduane a obedie no eno ne afidie nwanwaso a Codis Healthcare Limited o makofa de abadwa so yenko adia pharmacy Ozos Chemist Jab Pharmacy NNA Pharmacy Lancer Chemist benya bi na yato yenyema no ebebo yi papa 0540 647867 0540647867 eno Codis Healthcare Limited enfidi a wode abadwa so woro for mama sika ntu botom wate
na yankoti adromra eya haban pesika tu botomu ate na eya sompa sika kese eya tie eya star 426 star 18 hash eno any short code wa bebo no na obetumi send it to all networks na wa select Sompa FM or for ebema prompt messages na wo kai na di shim so oni ma kan kan ma wo fast be nyama ofisi wani di ho so opese unya Sompa sika kese ni bi na ode ewasa wusirem or for yebedi sikewu na sika yeba be di ehonjo eye Sompa sika kese na make am for na media ma wo say maka cash lucky boss eno na ya na ma mani agye no yekopa sika ni na nyoma nkutom na nyoma enkonkan hey Asem Santimam ma mene de krono ato ne boyfriend as ni krono so abrahu wo se ne banka ho ne ba no emso on tohwe asem kese papa memo akwaba ya eja katachie bibia bako de ya mi adom ya fra wo sei mami wo de no me girlfriend no one ne tradim fie sei achakakra wa wi ni sika pen dabi wa wi ni sika pen mi mfedi bibia wa wi ni sika pen me ya kromfo oh pagya ne sa me re akwa apo owure beho owure beho na ye wi a nim dia penny so say green na so haba green na so ene brani mu kakra mate kada che ofri kuro be so ye central region Cape Coast ye mfantini me ba chai ene onua ba ne kuku jando fantini bi wa ha enam de wo twene sia no ani wona ya grace no o maduane de efese fantefo so maduane de efe o say if you always abroad for so yenti side no nyina na mo den chance ne ba ha sa na e beto ye katachie dia wo yiri kan wo je ne sai be poncho do kan ne de in fact me ne ma metre me ne yen koto into kwa yen koni na se na umma na wa kwai kada da wo se ada umma so ejuwa me yen wo se me nko aye me nko na me medjuma obi nka ho nte ya na me ba ha acha one day me ba Sunday Monday na me ko se me wo na o ka chem se me ba cha ye tie opa o ka chem se na sa se da na chi no o pa so ton no so si fi no me ko mi tele for se ebusu asase nti on train na o si de bi o pa so ton se me ton so nkra me were me ni nkofo a obotuma to asase ti ya me do no a ka chem se when you be out oboto asase so to say so say 130,000 Ghana cedis okay fine to mo a my friend but me first come you me so on to the boss you baba me de me ni ha nkra no want no friend me am so want to one of friend me say o mama na send after the good phone so no so what's the nko ade la ka baba no one no see what is kind amano so okay o ya de o friend me ma de o to asase de say me say me de minim to de wan ka se hwe kwan ya abofa so a o to to ne be kwa me ni ho me maba me ye free January nti maba kwa maba January mu me be di be say by one day do ha na sa konti so what o ha say na na bi me ma ni say to say o strategies kan e ko ni na me ni ha ba wo yi bi de dwuma de obo wa mane they happy oh say me new spaces on wa ye okay me new spaces on o ye nti I'm say January on the 12th or so I imagine say my was run it's Sunday na me see bo we do by 9 o'clock the buy wa share the camera the day camera you ya die didi di obedide so so appoint nam camera me didi you ya da ade achi ade chi na me chere say edwuma na wo se me nkwa na me ya sound engineer me ya electronics okay machines na say ya me to instrument so nti se na edi Christmas ye wie die edwuma start abanti mako no so boko the crew me na ye bi wo boko it's okay no problem nti ya me adoma me fi ha me dana me sorry in terms of na ho na me ya nti no me fi be 7 8 no so no be fi ahomachi it is Friday Monday na buy say the bay per se otu kwan na me nkaya passport mo no I'm so okay
So that said, yeah, only birth set. No, you 1,500 bremi. Say, me, me passport. Now, the bottom is again, the bottom bank crack. No, I buy fingerprints, maybe. It's okay. No, about me 200 Ghana. The uncle Pona was really country. Can't you come up about 200 Ghana? Say, me the first me cop. It's okay. To be down on enemy say, oh, cool, me say, okay. And yet, in your first time, I went to me. The bar may be quite not to force me to a cop, Jamie. Oh, yeah. I don't mind saying, sorry, me get a real and me cry about it. I be, me cool. I said, da. Leja. Me too much matter, me nuffy. And all from me say, me sick I shall not pay the say here for an ira. Mas sick I say, me buy a one for man case sick I when you sick and tell me one catch up sick I say, me nim. And I yes to Kusta was me family to say, baby, sick as for me nim. Oh. Say, the coffee is sick as my couple search, and I didn't pardon me. Oh, say me, I feel sick. Fine, Miss Ambra was oh, Sambra is going on in share. I was okay, no problem. The Sunday cheap, and they buy a pampa soon and meet Malandi, and I'm in the course of no. Our Fadi. So for the sea, or you show any Habana Yajuma. It is offered from the map, I will say, Papa, you should be a scared one, yes, so. Nti oba start the dia man no si ohun se sika no e wori dem ho nti anko hwehwe nka me ma but na asofo no se hon konkro sika no da ni o se ohun se sika no dem ho se hon konkro na be kasa a kire nti anko hwehwe ye hwehwe na yimu ehun sika na ma me mebi ono nko amra no ye dia obeye na ni pa bowu so erade na wasi so e ka so de bowu nko a dia me nguda me nguda because obi sika or baby sisika. Hey! 9 years can get us 700 million. See, we were inside when I'm I say, and who to in your man. What group news was say, we have the body you one side, we see you one side. Or you, who said, the way I say, I'll call and say, ye to be a packet yen to be baby. We I say, we yin to one about whom you be, I said, come, this kind of Asher Robin. Ah, if it does one, I say, not 500,000, 5 million, 5,000, that does so. I say, of course, I want to miss the Cody Asha, and I walk at me 20 cents. The Yosika, Tibuko to Drake, you sue a demo on any Nebani. Usuya, we see you on a name, Sugu almost. Ah, say Raddy, or good anymore. Good many mass. Mr. Yanko Kai, Miam Kahu, the young kind. The kind is a 300 million. This girl was 700 million naira. I would have told me so. We know Kanya, I cut 400 million naira. And he was so okay. And I made them general and buy. Being easy and not dear, Queen Biasro, we trust in this. Because at the dear before you have to be dear Gusso and a ma are framing. And the TV stations are framing. They say, I was a friend me pass baba because my mama be first say na wa for this country of friend me na me ba o de boko no na hu hia eye mo bo okay but you say we mo radio bi e din ha o de boko radio ba ko on ya ko e fa say amakom man bi si to kotete fa say tramewu o chacho ye din o kaya si sika no obi an fa de sika na mo hu se sika na o de man no I say, "Odi paro this kind of man na o watching. Me who be that? Me nti ase so. Nti no. Okoto nkyere say me na akole yi. Ye na ye de kobra. Ye finga na ma me no de wa ye no egu ye ho fi. Na je said ye otua sika na asa atwe sika no. Me ni ho. Sika no ye tua na me ni ho nti. According to the wo ka no. Wo se mo kwa makon papa no kote tame wo twuro mu din no. O se onipa na o se ni sika man na. Watching. It's okay. Nti on me by radio si say ya ba kasa atwe koi. I made a minimum yen at Twasso. Now, Papa, a new chin won't cost me at the day you to be born sim from 4 you focus here. Or can't one can juro. Oh, you are so on think me sure thing what think I hang I can't do to the comfort comfort. Miss now, mammy, me no 200 me no in the bonnet. Me no quarter. It is a scampo, sir, may risk a campoa. In case I was all the enemy. A radicasa. Ma pompa ya nti bitu kwa ko mikrom se ma ofa moa me no se be ntwan
me menu to me be nim say akore isua e bia na akobodua because sika no wi ai nti me bodia definitely I will say yejuma me sika yin right nti me kase de corner to me so a and ye be yejuma wo mu na be mu na se jai eti na ese nyankopon kasa nti afi rodos afa frame a ana ya mi adu papa frame ya ti se sika ne ni ho me se me ka yesu me ka yesu me no me ka ma mi o shefu me ka ma brabo me se ni ti for me hwe me se ni on hwe se le risk tiefo ade enwanwa pa ne se be ma 10 gram bebo da mu hunu a ya na awreho na be ma 10 gram e de kro no ato no so eno so ya asem foforo kwago eni wo se wo so wa bodam nam kurom ese ma no we die ni monyamfo ente se ene ni patietia na ese bodam e kromfo na ya asem sebe kada che empom te sei udin de sei kwabna asiku biwanum kwabna asiku ma ne so kwabna asiku ofri he mankasim fadam papa okay ena ma me so fri he adas what sane fro adas ikwa so fro adas hoye communicate bomu ho paniko sebe nya ho no firi paniko sebe otie dwuma die pa na ne wo fa ase so ko wie sika bible chewa animguase ya bada ngoma ase fo so ekwa bi so panipa sika no wo ho sika no wo ho sika no nkomo no wote ye na ate ne sei se ne me ma me kan me sha se fi ho se na me ne ono ne me pa pe na ne ho e na o ka so o kwa yi ti ono ko ja me ne eyi masa tonyo enti ye pi eko kan se babi e ben e o side ene ko to nam wonne hwan ne pie ye pa ne ayi okay ye ko to nam ye din komo ne ade a enti ye ba no o ka se ni sky la ye free ba ho ba no o ka se ni sky la ti me ye ba e wura fi on me ko kitchen ene ono no ko kan se ba me den ho me na me se ho no ba woda one ma me ne da power so na me more separate that if you na eso 5 rooms na 3 wall yo ase I find say yo a che just all down them me da me no ma me so da ba bi asika no won ti ono no omo wo dan ba o baby na bathroom a che dan ni na me dan eto aso ti omo mi no wo sa dan ba ku na me mo the next room ti me ho de na me wura ti ye ba no wura dem ho so no sini sika ila ti onu wura dem ho na me dem ko kitchen ti anu anu no ti e chire na ai ono no pie se afi wo ko na me si wo ki ti ono no ko na me de me kitchen na mo bia me ya bi so she bia no ai ti me bu pan me bia me dina ba ko shem dem bia be phone bi na me aso ne ade a ti e ho na ma me de buy o se afi ni sika ila na me se me de o dem wo de bra ho tu ma me busa o se wa fa sika no ana na aso de ni ho penidi asem na aso kan that say you can we asem na me say want to be in casa no yi Monday no na na ma me say obisi fufu it's okay nti e ready mu no na me le bebe e pie say 64 year ready dia no kon ko pe one thought e fa say losing ba could be fa pe me do losing mom that's right and e dure bitters na twaye nti me na me to ara o ma me friend no nti ta ma me ni we efi sport wa be fie na ye be didi na mo like te she ko to ko na yera me hu am so what like yera o na me sasa beti satam de na Monday na ye wo fie no obi an ko be bia ye wo fie na satam kran ma me ni wo fufu ama ma me sko wo fie nti ya ba ye no si na wo de wo de dintam wo me redwa na obetana bonti sa ara me so sa ara me te me didi nti sa se 132 20 no nti me ye wie no am didi ye no ina akota nti hono ana odi ska me sem ko ya passport no nti nya say bia ma me kwai na ansa da bi esi ya ansa
ɛne deɛ ma me no wɔ fie okay na ahomakye kadachi saa na tie saa na tie na ɛdɛ na akɔsi baabi foforo yi ɛyi na kyɛ akranti ase afo ani so na ahomakye na wɔn wokɔ no ɔno deɛ me ne na wɔ badro nti sɛ sɛ ɛsɛ da ho deɛ owura hɔ tam biara ma me soma no kɔfa me soso me da hɔ te me sɔre ya me dware ya me ba me kɔ miniska nti yame adom a masa na onwie passport na ma wa bakra ba so wati na ja fua me se die mu hwehwɛ me sa okay pana members interest bible ne ma pana members interest ya ne bible no kwafo ebedi komo ofia ha na enne no hwan de besu de lumba ne boss anwom no anyo no a enne de ya no kra bedadi no free man enne ye nkoni aba no free man prophet Joseph Mensah owufia ha ono ne bible no kwafo no weni Sompa Asem Mpe Nipa na me se na meche krofo fia santiment nyina bons ma che krofo na results no ba nipa kro nyentwum ene de ade ba ko no ebeba no omna samo yenti o ofo yanchi atiefo ne ahwefo gidie sha na no ebobo nhyemesho na oyosu na wansanse ne hu do we abewa nkoma edi kan beda papa yi be ma yase se na no de ose ayo e frɛ no won kan ton na wan populity a waba bedu ha sa ne te na semwe na aye besepa ne besiku na haban ye ne yetia se be minu mi ni ani se wo hwemu de a medical ka se wo bi ni nwia sika yirai o mu nyina dadan ba kum na o mu ye nwiafo wo ba ni na we ba no mo dadam me se enye yese me se na sika na yirai no ena o mo kan ho asem a ena de ne de na so hondo o modua ho kwantoa akobodua kunsuo ne so ena ne nwia na one ne wodam ne ko gya ne kwan de ofaye no ko gya ne kwa so ko gya ne kwan se wo gya ne kwan onkonkobo no tun se ono one ne ko no ono ane faye ko bodua ne me no ka se mo nte asibi o yo ko bodua no so ono so no wa anya ho amane o mu nyina hyefom ya pesa me kan se ya papa yi wo kasa no so se ne nsani me to na me feel bad me ra ho ama no ti asem no na no so nche se me ra ho ama no wo ye nipa ontime nye sa na pesa me kire ena ya nwa ba man so gina hen me ni ni da ono so ye nipa bi o ye din na me maami de me pesa me hu se na obi ade ayira ope e wo kwan bi so tina na no oba ye kacha se yempepre ho na wo mo onya botre sumie ma adwen no nkoda nwene ho na mo opani si wo beba ye mfiti preko pe enko judge say we na afa because ye ne yete ase ye koyesa ya wrong ti nyankopon wo checha adom na cheden de ma obia me papa wa ba mi ni pa Joseph Mensah o ye great oto anfom me ni no intebra me hu no me say yes me ni no emo na wo ka asem bi say ebi ebetimi aso nipa bim o sementi ase ene betima basa ade no so no ebi kura na nya omumienu ayete fra hwe ase amutu a edaye ya etimi sisa kwa kuna ne ewe o na me de me cheso ate obi ade etimi da so opai obi ade enso nya nipa na ye de asusu nya no na afa omienu nya it can be a bit messy sika wasam na ye ka uzo mu ko ba bi wo de manko bi de na mu matimi sisa etimi ya ne ete de si akase yakofa prophet Joseph Mensah betra yentimi rintra no nemo ye tre wo mo se de obi aka bia na ye nemo ye ne de ye nyintum unless say baba no kwafa ye adwuma no ye adwuma na se won so ebeso mu no fine ye nim ya kwa ye befa so won de wa ye na adwuma wie emom se won so se ade ne kafel ana se so mu a na se office wo ha me emre e wo kwa because ene abrantie ye so frinka baninsani wo se ye moa no eti mu nyina nya ono nko na ye boa no ye boa mu amu miensa nyina a mo ba ye boa maami wono so dwana beto ayen yes ah odwana beto ayen eti ye boa mu miensa mu wada mu nyina because ye na ye to no ye pa fa se so bra wada anu ti na ya fa nyame nipa betra ye ono so da dwuma no mimi ni frifie no wa
so what as enti oba e mani age enti ofo mini asem bi aka okay mini asem bi aka okay a woman of faith na wohini adazua so for mame wone kofa bai a woman of faith wabobo ma anoa wode omuko Yesu Kristo enchen na emai omobota ye kese pa se ombenya yefunu na omode awoba enuti na omusu egu krupo twediampon ba se ya dom eso na women of faith se wo kotachiman yo na tachiman wo kono wo mode dako etu asi ho akosu egu awurade so se paape wo na abo wo wiase wo na wote de wo yase enunti no brayensra bam na wo se come and see wo se brabehwe de krupo twediampon ba se ya dom oyo enunti Mrs Genevieve abrefa yeboa ani dini ohnini adazwa ono enna eye host minister awode emai ekoboshe asase so ewo wamu awobirim na Adumba Faustina ene minister Audrey Japan ene minister IBG omo ene de nwomto ebejeje krupo twediampon basayi dom etata akasamafo a ewode ensempa ebema mai enso eye APT General Moses Osei Prophet Pa Mrs. Vida Ofosu Tabri oye catechist retired Trinity Presby eno ewo tachiman orofo 23rd August you na ye kotwen awurade anim edabaako nyame beye nyame na ne maso aye ne ma ewo tachiman community center enonkropa mu pepepe orofo brana benya baby partner wate na ye ko nya kotwen awurade anim edabaako na nyoma enso atumi atoto yie eno tie ko tachiman community center a women of faith omo ene ohnini adazua ena eka boom akotwen awurade anim papa orofo Novigi Studios efrewo na wasese open fonyini papa na odi adi udwuma emfonyini type bia no Novigi Studios obebo apa se utwa Ghanaian film no ana se utwa wayefro no waye aba opese unya high quality pictures pa no orofo untimi sign Novigi Studios ho na onko enkofa obi bia orofo Novigi Studios ewon kan Malam Abase Kokroko Street ne so wa eno na be hu Novigi enso ewo ho ewo Malam no ewo enkran orofo se ye pe photo papa dia yenko Novigi Studios 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios and Afro where you can get quality pictures and quality videos and Novigi Afro azigbilibo sunkalu kagoka ayetogbe ahabai keke susunyuma nyina ayetogbe ahabai keke susunyuma nyina ayetogbe ahabai keke orofo yenkotogbe ahabai keke wowate adie bia dani konwa dawso na ententan nyina echechire wa mabrabo no unhunu so no abaifo tawudu ayetogbe ahabai keke afijase akwante pono so kura ye friend bomfa usu besi obomfa hospital junction ma ye di betu dwa no frɛ togba ahabai keke be man koda na ba be fawo na adie bia de kotutogwa animu a wa pai fa hodie ene ogie enso ede amount 0244 484747 0244 484747 azibilibo so kalu kagoka eye togbe ahabai keke the nation's anchor ya radinjida afanu mienu a omo wo ha no omo praso ndie nti omtimi de bedan Sompa Asem Mpe Nipa aha said ye na ye mfirifi hobi ya na enye proud say asembe bana woko akogina baako achi ina no ebo maami koko na ano say wonko nanka afanu mienu nyina amra because ebetima yekunu betima yeba ebetima ba say mess management ebikuro no kura nso na ntoto ye bia nko ina sika ne bia hwima ko ba bi na aye ne say obi na afa enen zo ndo Osie Yaw Aboagye nhyira obo bare na die menkasa frise ye wonipa oberehwa ade no wa ohunu wi a afi na nani oni kura ofa ya ne wa futuo bi a ne ye de agya no atoto wa kwan yi me pere kokasa na bia me de befa ne sika na nkofa wa wo fa na ese mani makogu ase nti na ne yemfa nche na opim wi a ne wo se futuo no na nke de aman ne ekoye
Okay, lost beverages from Baby Eka Kodu to be more initial if we say Prophet Joseph Mens Awadi Naja. Mammy Bema Bibiano. You said you have any kind of before. And I go a year's swat. Put you no get it. Sent me who get it. And from my or more bigger way, yes, I won't no get it from on Swan Debbie and to teacher be. Bubobi na emra wani so because baby aye wura no ye be wura bunum or for lost beverages so the dure man betters na begwa so saa no de ginger liquor no so abegwa so or for twa bi wate aponto nya badin tuo no nyina no eye dure man betters ni ginger liquor no de abegwa so no na se wutwa we tu tot na twa we tu tot na de pem a saa no mo kan no pem we betu minim am watumi atebia di omafo dodo no na di adanse se dure man betters no am o mo ahyehye pa na so pe bia ton ate so mfaso so dia yemfre wo mo ahoma we so 0242133577 0242133577 odofo bia bi e wodwa so amanfo dodo na atu agu so na nye bia ni bia o odofo Ghana fo wo bia omo agya tum odofo saa club bia na ye ka no Ghana fo agya tum papa eboa wo mo akoni anza nyina so aponto nya badi to nya yiyo ni nyina e club bia e wo last size ho ene wa dentemo nso ewo ho ye ba kusu egu kan mu eno e ma pepa ye fe ne take me home odofo club ye wo de asem beba wo wo yiyo ni nyina da ye nkope club ye ne wate esefu ko akire yiye enya asem ketwa odofo oba pemfo ntumi num bi sa na ni fie du ngotwe a emfo asem ko club ye ne so bia eno ane club ene wutu so push na ne seti no da form na ne wa start e de asiwa no na wo bobo ebema waye kama mane mra wani so bema duru ba bia na nyoma enkonkai emfa ema yaduru brom waye kakada MCR TV na yedai Moshe TV no ke MCR say ene emse meda yi mu na emse edun Bible no kwafo bekasa ne Nyankopon ontwantro dabio Nyankopon wontwantro dabio Prophet Joseph Mensa wagye na adwa Nyame nipa mema wakwa aba beju so panyini katachie bibia bakode wo free ya adwuma nyenne Kumasi nimuo Ghana nimuo ontwantro ene gise omo wodan mu enye wo mo na first ka no ene Bible no kura besa aka na se do first ka no wodam hade a Asem Wesi Prophet Joseph Mensa yenti o yo de di kan no de behwe maame na ese di kan hwesa ampasa maame ni sika ayela because osi sika na 700 no di ko si ho ade chen na 400 de free so nti yen hwesa ampasa maame ni sika ayela ampa nti ye hwe wianse na be hu se no nipa na faaye ana ye dan ye laaye maame udi ni design wo manfo dodo no a emra Sompa TV no so na etna radio no homaye uko Facebook so a subscribe share afoforo hwebi wontie bi emfa free ho abogafo ade YouTube no Twitter no so ye adwuma Bible no kwafo be ka no kore no sisi a de first ka no de atwom so for yenti o akwa no kwafo post udi ni design maame akosua na to no si ni sika 700 million eno de kosi mi dem okoya sika no aka 300 million na nipa obo no so boy ni kunu wasi sika no bia yela akwapa no kwafo pese wo se maame ni sika yela emra mi se ni fanyela ya enko benku tan okay ampa ni sika yela kai maame ni sika yira free wardrobe nim ba mo no kwafo na aka so for yentu aswe na ye pese ehu se ba behwe se osi ni kunu aya be ma na obo na afasika nti ye behwe sampa se ni kunu na afasika no eja udi ni design Tony akwapa no kwafo maame usu udi ni design maame akos ni sika no Tony na faaye emra mi se ni fanye Tony na fa akosi sika na enko benkum 10 akwapa no kwafo enko 10 Eni Tony ho Tony na fa sika eni Tony ho
ya na mo de ato dem ha nyina because essentially bi ACC Bible no kwafo se enye Tony ni kunu no anye on fa ye wa pagya ne nsa num nyina ahwewiem o si nini ho Udi ni the same MC a mo twa ne nyina to dem ha MC a akwapa no kwafo ma me akosu na ti ono si ni sika na ayira no opeso hu se ye ne bakwabna ene fa sika no emra me se ni fanya ne bakwabna enko benkum ten enye kwabna so ne fa ye se maami su na akodi no pai no bi susu a say ye hwe kwan ye fa so ye lai because skabi o ha bia na kwan ye fa so ye lai no eye bibi na ekoso ntia na ye say because sika no ya hwe say enye nipa we mu na fa ya ese ye hu kwan ye sika no fa so ye lai ntini behwe omra samwa kan ye wa hwa ni obi a ho akwapa no kwafo maami akosu sika no eyampa se nipa da seni na bewura adem ho yi sika no emla mesani fa enye nipa da seni na emum sika na nkasa na kwan bi so afa so ayila ayi ahwima firi ho a enko benkum ten Prophet na just sika no ahwima afa baabi sika no nye nipa na fa ye Mami, asama ba aboka. Enye sikapa. Do de betu aka no. Enye sikapa. Ye papa na ka ye. Ntina wo kwan ya wo hu sika no. So fu we ke ko bank wa ke kwa yire bank fu sika na. Sika bebre wura bank na ayela na de we sunya ba ko nyami no atasi da ye nim de eba sika bu ha behwe no na nipa da se ne de nsa na fa ye metrez ye hu se ye hwe mpo na se nya we mu na fa ye na nipa da se ni na de nsa e fa sika na metrez ye hu ni o fa ye ba nye nipa na de nsa fa ye timame enyoma miunu na esa won end na wahane media mintumi nya ho ade ma because that case we nye ne ate ho asem pan ache mintumi ndi sa ade we ye achi emma tiji sa wu je achire di de metumi aka kire wahane no no anya sa ade be chima kumase ha radio station ni TV station wa hanyi na wunya eye nipa na fa ya de a wunya senye nipa na fa ya de wunya usura ba sanso na wugu hu ani ma sedodo e ba sanso na wo mani nguase e kan wo ma na wukunu no unim se bia nye se sika ya sanka mo asetena bia nka da ho ho ba sa sika we ntu anso atete montem mame ye du ne de di so di si why maybe okay yafa na se kase ema Bible no kwafo Prophet Joseph Mensa bema na nyamisha say ye to yensa frɛ wo oso odese ayoyo amami hu asem no emu enokre hu behia say wodo number betu dwa na obihia wo wotumi aba wo nchen wa ya de pa the telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi ya de bia no bi pe kira ma ya wo Santase anyinam First Jericho Junction ho na ewo ye hwehwemu fa abrabon ho ye kire dwuma a ese wo ye kire wadwuma hwehwe sa hunhum bi di wachi ye hwa bia no bi die ya wo itumi hwe kire low sperm count na ye the Bible na hwe nti obia a wo ha obia otumi frɛ ye ne ye
yɛsanya ale nso bebree ti wo bi a wo haw sunsun mu ade wo pese ohunu obi a nyoma bi kɔso onim onse ewiase adwuma wonim adwuma ɛsɛ wo ya wo brɛ na bible akwapa no kwafo bɛ kyerɛ sɛ wo adwuma ni adwuma we na ɛsɛ wo yɛ obi ha ɔkɔwale ɔpese ohun sɛ bɛrima no yɛ bɛrima ɔwale na ɛbɛboa no ɔbaa no yɛ ɔbaa ɔwale na ɛbɛboa no ni na akwapa no kwafo kyerɛ yɛ nyoma bebree wo yɛ hɔ. My telephone number is 055 44 77 959 0541 40 39 0541 40 39 kasa tenten toponko okay prophet ye beda se papa bio na yeto yensa e de frɛ won so utumi ebaye na ansa na no eduru baabi a se ode krono batu obi suo no eduru baabi a aniwu na fede pa producer ma ye ma mentena se oba pa na se frɛ o sei branimu Mami Esther. Akwapa no kwafo prophet Kumasi ya wajidi nhwehwemu pii ene no ana eyo ne no ne hu behia se de ne ma TV so de oye ye no gitum ana onyitum ogitum de se ogitum se bread juice kan ni ho pacho we kan atosu mienu sanye kasaden pacho we kan atosu mienu sanye akwapa no papa no e kan sana me pacho te se no me pese wo hu sound e wo papa yi e ho enunti a chope mu oden pa fatu wiase manyina nim se omufa a chopa enfama papa yi na wanya ade so de krono obi kracheni kase pa sei de krono ato ne so wo so de yuba ne firimu okoto de ne bodwe nyenya nkyere de yenya no manenko enu te de na wo ka kire wiasefo na wiasefo nyina aka bia ma wo pacho etiefo amotie mi pacho monka me hona me mpato mi cho se me de krono ato me so onfa nche me pancho. Okay, mama turning trance abreho pa sanse medika ka kire ewiasema nyina se ade a fede pa ne bema 10 gram a wabodam bema 10 gram a ye de krono ato no so niwu Tony eduru baabi ampanifo se baabi amrosa ahwe aguruhwa empa ho dia maame uni na ye bibi pen na wodo de efiri mu a bonsam be hyemu a saa na eba maame dia tu wiase manyina nim ni ye Asem Mpe Nipa fo nyina ene ho san wo TV so amanfo ho san maame so opo achaw oje ne sai maame mo yo ya me bonita very good woman but na ya my bro asia pa ase wotu na mas asiku kasa amasa samu ya titi in fact na course na be na no din threatening na no din atem de day no din se mi hu even straight call me full super na me yem me to be na papa you frame me a Osie me mara Monday from Monday to na Monday me nai the bia me yem ashe me ready me be TV so nkofo nim ya kra pa because ya sorry twuma nkofo nim me na baba say me ko yo bi sika na ya raho but all they say we need para e boni but the boni a che no okay we need the problem bia time be office of from your own frame na me sre no me pressure opo frame e din komo fine
But relationship with the Israel 20 because send ya aye dear. One share Mr. Bahobia one share like I said be real direct people. Remember what saying Mama Yan share we or ma. Obi dem oba dem da a very dangerous. Me if you to me. Me te here to me. Go for share me we do me phone with that 2 flight mode let's and cost us that ba. Enti master member we were money kwa money better once. Okay. Panama Basin Transit, Tony say, or Jabby Bia, the check, Mimian Bano, and Untino, Sepo you said by you, Kaka Grind, Michura and Famuso, Sunset, Bonnet, the Oye, Nase, Opa Machawa, Nani Paprono, Eddie Chawa, na Odi Achow, Omana Samoa. Oh, yeah, running tea, with the Mr. Chawa. The GD is in your by ni in your bed may ask me. Acquire rehosam, ama yina. Na asemu no. The GD is will be over any be at 20 pen and a wakai. Yes, and the crown chose one. Me no yaw, ya tete when ya sama catch or say, whom be when you pass a crack. Yani do maybe a, but near and pray who say, Kaku. Oh, some in my catch or some similar will be genius will be what. Me. Men can walk one horse. Who can you? Oh, yeah. Mini APC, mini BBR. But sad and a mere must study me one. Also, I didn't start on me, but I can say. Ampa Obi Kobo Driasen, I would the actually Quentin, I may can such a way say. The papa ne cancer and sending. It can be say a who pen, a bit messy. And now, I could die so. So, run on so the way and I hope I say city and so bit messy. Now, we are no yet to find risk. And found to be so. And at the same time, a bit more basso mummy no so no. Then you'll be an alpha. Oh, now we some questions in a one alpha. Namsy. Yaw Sika acquire Bania de Adena Quames will be on them crum called in Uchu Crana, Usika paper. But a reasano and some no dawson. But they are questioning no. Mammy, you bet tune for catch and say, do me beer. Why the idea? We need Paboni in the chain or fire. She say, Mammy, give me a bay, a good to say what ye did. No buyers when I be trapped. No busan a question on us what you to me say. And Paco baby bring a hand a last. Papa should buy on us a last. Young shaman and pa, I see. When the chest will be a warring, you will be a witty. Baby, I'll quanti our brain, no buy high last. I know Quasem. High last. We are some passive. Papa, if you can, now they are friend on. So why must ya pet and or didn't know maybe a yin one and a minyamro and a minyamro. Kayanetia, ya hear ya because of pineapple. Okay. Baba, a moment they are all candidate, Yaman and Yagi. So relationship on Yamna Megundi, but it drew maybe a papa or bush all casa was say. But your casa office was sink or could the crew know about what the ja inti. She said, what you made and yes, and made them mention there, maybe a true trunk to be a tray. Never I mean fun, who knows of fun as some fun as some. The nation's uncle. I mean, she don't mean I saw boom by no more bear as soon as it's the last Friday, I come about my mere money. I said, once you soon find an inch in the Kuno. Ukum and your no, or soon it 2 Amamka said, near Woyan, and yet came more money now, and I knew who knew, and there were who be. Me must send me a tea, me catch a man, mean say. I did hear was already we are seeing Yesika. Nimum soon made in the chair bone in Chidago, and no uncle and penetrate at the uncan. Go my meeting this year and a bunny in Munyam Fui. You must have seen Munyam Fui, Papa were him. Now ye then our rienti man to us. And Pao Cucini, I was saying in Munyam Phobia. Ye Pessia saying in tea, ye disika, and not trouble about 2 months, was sitting 2 time. Yaw baby, so dear near Beshe. Umunus are no pamufi in a chair. On that number be say, Untuana mon pebi a bebuana brabo. Dania, where we sky everywhere. Tiawa, young queen. Okay, mini assembly can name you mre na media seda and I ma krupo twediam pomba se yadom se wama ehan no apue na yehu asem no emu enokore na mesre me ma me se empempi no se wo ho na ade yira na se nipa no omodosho a yentimi ensenge obi ba ko se ewo ho
se ka wo ye na mfitiase no ba ye na ke boom wa ma obi adin a we wo gidie kese se ka to ne nye na afi na ko obi gya wa chiri dio ene ka wo ko hwehwe mo a mo ho ne ye bom din wa bra ye ntumi nyi to ne din emfirim na ne ya hwehwe ne nyina bom ne mum so ko bodin na so de ko hwehwe na achiri ni ne ho a wa be tamfo na so nshira nka to ne wasi sister onye ni paboni ni wa ye ne papa pe enti ontumi nyina sa boni we so se obe ne tamfo ne mum ode ne mfom so afiri no na se wo mo kan manchiri mu biem de andi o sa kwa onko wasa de afuturo ma mema o wasi ya momo na madem asembesi asembeba ama o hawni amane ne buase aka o eno ti Tony medase se ye to yensa frɛ o wa ba asumbi so na empo de besi ye wa metwene tan obi wa akobaka se me fa nkyɛw da buhu de mde be wogu mani mu ase enso amasa kada che nyame nhyira o na nyame nhyira me nwa ba nso so se ya na ye kokora meka kire papa Tony se omfa ne be nya ba no ye woni maame na tete mukura oh now Tony ka se maame ne betumi afrɛ no yes akora bi ane maame ade ayira o kan nkomo na papa ebe wura mu se o kai se sei ni sie ko beka te men kai kura men fa ho ba obusa na no se asa pepepe na ache ntime wura na afi e kire se wonim se ota maame achi ana ota papa achi o hwe no kure de ni time bi obefre no hia futuo ni ade bia wa brabom no papa eme na no obetimi onye no ngo 05513103105541031054893193 away no Sompa Mpe Nipa no medical culture say aha e last stop ababa wo bia wo ba ya spiritual marriage no e free sa dan no aduru kan no na wotwemi no obaba be dia dance sunsum na yenso ye buruni no o ma biem ya azemo hello Peter Asafumula ti enko me we Peter Asafumula Sompa no ma paso ati mama di go obiati nyina lukura mo kanu ho mo na ta mo ade mo pa captain man mo na beti mo be ka bia ne di do ne kiamu nyina na ma fere so onya abutre na tani bia ni ni na ti ta pa ni ni to mo ni ye ta pa ko di wu su se onu plan ye ni on ni di ye ta to e ti onya abutre ta si no okay hello ye But Asem Mpe Nipa. One you. To the very Osie. Why ya? Maybe here. You. Jump now, demo. Noki. Papa na be ye kuma de. Ti bana ba so. Papa no tell me say be trade to adana ba de. Papa o da ba de mo mo hu de go. Ile mo to si. I'm going to tell them a demo of the day. Oh, I said, I don't know. One of them, I said, we did it. Yes, oh, me, ma. I'm going to pass. Anna. Hello? Hello, Udi, baby, I'm free. About 2 minutes, I'm a this night. Yet you. I'm about to what you do could say, and your partner, Mamma, and no one, your and one on the Macrane, Papa, and Johnny, can I die, Mammy? That's not wrong. No, okay. Hello, Philip, my juice will brook at you. Now, what to say you? Come on. Now, we will be there. You need a mammy, someone of your mamma. Oh, Dana, more time, the captain, mammy, oh, number 3. Now, just 10 series in tea, mammy, as a finish. We need to be weak, we number 3. On the according. I should all the criticism, baby. Sana, I can't know what and tell you, okay. Yes, Capia, no, she said, what do you call it? And from a bit my faco, and ready a mepapano, it's them. I'm the when you're the Nazi Mamino, on Fari, ancient answer. Shall we send the dinner to one for we into Norfolk, the BBC will never say, Mamma. No, okay, hello. Hello, yeah. If I saw a student, Neko KJG. Yo, Messi, say, Ghana for you, Sabri, a best no master man, and say, a brilliant now, no, Biadira, a best say,
omo fio no so we do ani kali men fa wani si o ba ko fo so enka se sa nipa we di on na fa de bia o dwun kono ye ona e di ade na ayira akọ nti be hwe so bia de yira o si so fa na ni esi bi so fo meda wa se bring wo. Okay, ye do frɛ no nyina ebesia enunti nyakopon ahye ne ho ni monyam amadwumadie kama production line no Mofanto TV no so person do was beda so Asem Mpe Nipa production number no na egu TV no so no 0509 438 484 0509 438 484 and 0244 80 1426 0244 1426 we and the production layer so Asem Mpe Nipa person di Asem beda ya eno ena egu TV no eso no ye ko a Cedar Worship Center ena eba Bishop Albert Saki Kwapon ono ne general overseer ono ena ebedi nyame asema emu ehwam ede abrawo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakram ye ko second commercial enso ena yekotie no Sell brass watching the water call now butu Jenny sending yina yira. Kai won should a pin no body crocro. Now ube who said ye radia yeno ebaya wanwa. Enunti or hinini adazwa ministries. Any women of faith a cabo watch shed that cruju median strong kwa. To me as shemuma. Wasebra na beni wanyang crumpon trade yampo. Any punimpu. And you to a samoa a dead media is one or yebehunu. Yohane Tibako Nimwadia Nansia. Na Natania Busan say so. Bribi pebi be to me a free Nazareth yabana. And a Philip Buano say Mumra Meshe na uradigo suri ya nwanwa juma 23rd August ya Jumadia sun Queen Air Bus Water Chima Community Center ana panon kroni fa pepe no afri ase akasafo ne Apostle General Moses Osei the Voice of Power Ministry Techima Prophet Pa ewon kran ohun kokro besane ne nkonua nyina be papai adwumtofo a ebe Jumadia yase ene Adomba Fosti Minister Audrey Ejapon ena Minister IBJ Sompa TV wotun safre obi biara ene wonso a waswa woniswa bre sebra na ubenya dansidie ohinini adazwa ministries any women of faith say Eradi any yonkuni die franka